Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. Magluto taog binignit amot tama ba ni sa ako lang yung madakpan mag-practice pa ta. Okay, naatay butong. Apila na butong. Naatay ruby. Yee! Ako mismo magkagot ron. Siyempre ang importante ang ato ang kaguran. Woo! Naatay saging, halami, kamote, ubi, may ubi, karlang, and landang. Lami nga landang, butangan nato og sagu. Nay asukar na 1 ka kilo. And naatoy malagkit. This is malagkit natin. And tungod nag-ilog og nangka sa palengke na ako'y gamay gihatagan na lang ko og nangka. Matilawan nato ni unsa karon kalami sa mag-prepare, mag-start sa og agod. Kung bago pa lang ka sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-like, comment, and share. Thank you very much.
Wasigan nimo. This Binignit is brought to you by Angel Evaporada. Angel. Yeah. Busog ko.
Mmm. Kanamit sa akong nga binignit. Init-init. Mmm. May saging. Naibutong. Naibutong. Wow. Paningot ko. Mmm. Hindi butong. Mmm. Mmm. Wow. Lamig. Lamig. Kalamit sa kamote. Wow. Bayag init-init ang luwa kong mata. Mmm. Oh, ano pa? Dami kayo. Nagtulo-tulo akong singot. Thank you for watching. Bye. Thank you. Kami, order mo. Order lang. Please chat lang. Ano? Prettiest. Okay, yes. Lami mo. Wow. Pretty boy. Lami kayo boy. Pwede na tama maligyan na boy, deliver? Yes, international sa international airport. Ipaligyan. Na, lami mo na makapasok na. Eh. Gagos, lami binignit gagos. With gatas na goals, lami kaayo, makapasok pa. Luto-luto po mi. Yeah, sige boy, salamat. Bye. Yeah, human na gid ako og luto. Ako magaingon nga makabaluman po day ako magluto og binignit. Kabalo usab ako kung unsa kini pagpanamit. Kung matilawan nimo, mura jud kag musinggit. Kay mura kag nakaabot sa langit. Nga pag hantod sa sunod nato nga mga video, tanawa ninyo. Sabay ta, mag-enjoy ta. Dinhi lang sa Dude Store ta. Sa pagkakaroon, bye-bye! Thank you for watching and God bless.